Wengane yakwethu uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe indaba ezishisayo lapha nawe ingane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na ingane zakwethu. UDr Khihlelezi agcina afezekile kamaphupho akhe lapha nawe ingane zakwethu ukuthi igcokama elisha ligcine ligqokile leya jacket okuthiwa yenziwa umfana oyishayelela i-Uber ke lapha nawe ingane zakwethu. Khumbula ukuthi le jacket igcokama elisha ukhokhelwe imali engango-250,000 ukuthi agqoke leya jacket. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke lapha nawe ingane zakwethu. Into eselindelekile ke lapha nawe ingane zakwethu ukuthi igcokama elisha lingene estage lifakile leya jacket yodumo. Siyi-channel ehamba phambili umkhanyakude. Siyacela ukuthi ama-video wengane zakwethu nisibambe ku-TikTok lapho esonifakele khona ama-video ngokwenzakala laphana kuyigcwalisa i-picnic. Siyi-channel umkhanyakude sithi siyabadala nalanda imbuzi ngayishaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalunokhamba indlela zami zaqala